.co.ke ritwa ukambita Gloria Wirigi na jaja ni jamwe jijara tuthirite twikuthuranira Meru na Kenya kurwa bete na mbere guciandikithia kire kigina kia asila. To date, more than 16 million Kenyans iba enrolled. Today we almost tunakata marambo ya 10 billion. Atongeriana aciari kurwa bamenyere ana ni ukuthondeka mugongo njukinyanirite. Akariba kinandu bakuromba bakirwe sibitari Nteto na kwa batu tuyongone tukumira au ate muntu agaso tutiona kinyanjire uturani atorua niyo ndo sibitari ute barabara ute kaila no yakala ke ta na ngombe ute unge no batu ni kuthirira na to kuthirira no. Na tukiambiria PSO rwangirwa thirikari rwa wejane bwa mbecha Patrick Keremi norite Meru batiga kire indi bajukie kanya guciandikithia kujukia mikobo kirikigina kia Asla Fund akierera muthenya riria agutirimanite na ikundi imwe na sako kathomba Keremi ariuga mbeca iji iri na uguni bunene na bukomba kuthora bugitethia Meru muno baraba kuringa biashara. Mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia na gututariria nkuruki Oparije Patrick Lemia kiari nyuma kumba kwitha kilungira sako mwanya kaunti Meru awete nkuruki ya Kenya milioni 16 ibarikite kumba kwitha kiandikithia kwa mukobo yo kigina kia Aslam. To date, more than 16 million Kenyans iba enrolled. Today we almost tunakata marambo ya 10 billion na tuonete success inyingi mwantu Kenyans iba kwa mbesha almost 3 billion now iba rate. So tuko na fund ni jumbe to Kenyara itawa sustainability mode ite ya na anto iba kwa fund personal finance kato kwenda kuwa itibangite na itogweta tukira community yetu ya Meru ite kito nyakasako terasima solution indi chwasa kwero kwigwanio ukugwiria nere akwe nagwe utonya kenda withro ibangite. Second phase yewe kwirirwa nikenda ukomba withro omba gutetheka uroke thro ari omesako kukethra kwina inya muno gutetheka nuntu no monkathirikari kembecha ara ikomenya wajukia mbecha ikomba kumenya no nacio kaite no ko gwitira thirikari korura mutaratara yoro ndiyele bakethera bakelile mantu kathumba yegisa kwira bakethera kinenkera mbecha ii enda ko yana kiri kundi mwanya bya Kenya bakumba kwitha baichandikithia ko ya mukobo yo muno bitokoelia irabaita nechonko deposit protection fund itokoelia ringe mantu ya shared digital platform itakuwa element ya access to the national payment system. Itakuwa element we are looking at amendment that chika improve regulation from SASRA's point of view na ika inspire confidence in the movement that there is governance. The governance of the movement is strong. That the governance of the movement it's at the same level as AM banks and the shilingi esako na shilingi bank jonde nyuma. So we confidence to kwenda inspire kile Nteto so that the movement has done very well, but the movement must be unleashed to do much more than it can do, because the career ututo wetike na wetike ati the cooperative movement, the circle movement, can do much more than it is doing now. Muthia Bruna rombete Kenya kwithira bakiandikithi kundi bio na kinyankuru kumba kwitha gijikumia kire SACCOs mwanya kenda bomba kwitha bakiona kigina ki kirekethire ki no kurukira SACCOs ire chiri andi grone yetu ya Kenya bo okay ko ile kithirikari the fifth administration ye towire anto baibange na kwibanga ni anto kuya amwe. So we are looking at organized groups, chamas,
in the next phase product wingi ke cha solar fund mbere to ina success to personal finance. The next product really we are looking at working it once group organized group and we are going to work to the Nambi and the circle movement MSMEs kenda to better distributor people and to our evangete in ikundi tofauti. Nkiripoti na Meru TV mbechanda msumuturia wathirinja na tututana mbere akariba kinandu bawadi ya thiroro jina ishkombunge ke gimbe gatigati kaunti ya Meru ni bakoria thirikari ya kaunti rungurwa gavana Kawira Mwangaza ibakire sibitari turari ubakiaria na dikiba Nteto muthenyejo na arwa akariba bogite bakunyira njirene bagita gucwa motungata ja ugima bwa mwiri murithi waba na gututariria nkuruki ugima bwa mwiri bwithura bwena gitumi mono kiri muntu wonde na riria akuigwa akiumba gwikinyira sibitari antu akui nawe na ithegwa agwiritwe mono riria ethira ndagitari na akethirwo akiona muthega na kwa uba tutwengo ne tukumira au ate muntu agaso tutiona kinyanjire uturani atorua nio endo sibitari ute barabara ute kaila no ya kalake ta na ngombe ute unge no batu ni kuthirira na to kuthirira no Ontobote buko kariru tene rorwa kinanduba ne kwethirwa akariba bakinanduba ne bakurarameka bakiuka babatithero bena sibitari no to sibitari rere akuibeta kilomita inyingi mono ne kenda bakombo mekinyerere kena Meru na ne rutene rwa borona engi nayo bakagwa nonga baiterie mawa nayo irere kuraja mono kana kinyankuruki ya gwita guntu gwita warare araba gwita kuraja mono ne kenda bakomo tungata bubu sibitari cheke thirikari tari yo ngwa kinyamuntu agasirwa kunya muntu the maternity anga kwira njirene baba ingi tonete bakwete ende mukaitorombothe thio ndene thirikari twe kinandu batwe ache utebo tute sibitari batu sibitari ye twera twetane kya mwerano na kya mwerano ikuraya kuma aturi enge nanga kena na kwa borona nion etete kana ntubokira kinya kworo waibo alabu sibitari were akue turiyo akue ni kilomita 4 kweta 5 sibitari ya kemwerano katweta sibando getotena kibando tukuma wato makana nyaka yetu atakaita kongo katukuma na mwanka musiari ethiro ario kenda kana mwana akanenge musiari alitakibande kana kona ndawa akariba bakinanduba baliuga atibo rizabetite sibitari ira itherwele akwi ni sibitari ya Meru Park nayo ireri kithakene ndene itina kiriantu bakauga ati yomba gucokwende rutene rwa thirikari kiriantu nikende komba kubatungatira tuma fakito wazinya ndawa tugerwa bitu kwa upenikila kizo nandi bakura mabunge wa igembere atigati kenda akomba gutonyera nomba kubakira sibitari kowe musiye na batikwe ya ore ya kuromba kura riromba kweya ate batikwe yendere yeta kuromba kura na batikwe ya kona thina cieto kenda menya batu twengwa twibao kenda itara kura twira tu muibwa murithi wa banki reporter Meru TV ku maja mirigone ya igembe kinanduba Mathaja makai akinyuma ya mbunge ya Senate kwambiriria ikaro bia mwanya kuthujarika ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza na ndi bamwe bathinga tibawe no betite na mbere na kumutetera akiria na mwandiki wetu wa Nteto Kimencho na rigene na itwa aria kwebiria gavana gitine mwandiki wetu wa Nteto Gaki na gututariria nkuruki Ni Kamencho Imwe ya ni mataro norano mo wa baraba kwa tambaru gavana Kawira Mwangaza akiaria na metha ya Nteto ya Meru TV nona nitekurega kuganiro imusonda kuruta gavana geteni kuraha kuga gavana na batigupewa kanya Mwangaza ni muntu ya uwe na uni aina makosa yawe na mainya yawe mainya ya Kawira Mwangaza ne wichiomia akachinda na gete kya women rep akero atinde kinekera itoka yuyu na lenturi inyenge ya wera nene ni are ukumete ne kya women rep atoritira ngwe mwanka ethera nwenjo tere kuthara Kenya yonthe a number 1 boya thato kire mainya ya Mheshimiwa Kawira ne guchinda
kiraito na lentore kirete kya gavana. So MCAs baraba kuwa kawera atumba na atebwera kuritanguye ni nabarere kawera aromba itebyu byonze bate yabaromba bahanga bana nonto boibakuru iba buyerete baina ome baina inya baina into byonze na etere abachinda kere motion ya mbere ya impeachment na koti ya wa motion yetera ituna njerera yagerete na ye lwaome. So kawera ata umere na manto ya ruikumio kana shamba burabo baba wae nabo kawera aumere aini yetie bonene bawatanireta na mukuru we murega baichina na kinyabure kunonto bwambere kawera atera wakanya tukwana abuevia meritere ngoge aseti systems ari kurutianto na tukwanirete mubwega auroka kumakere rwa uyethe rwa campaign ari relax amenyoto litirangwe. That is point number 1. Point number 2, oteme yando na bwethete yara yaterekerwa kwithira ate komba ko office antiquate teme ya manene muno nonto no erwe yau ukabwethia renge murega na karende akakuthingata. We must realize Kawera has never worked with the government. So actually she has no knowledge of systems. But she doesn't have to be a rock scientist to understand those systems. Arenda tu wekanya au kume ofisi ne ezre baraba iko ala ningoge aiteta na mbere ni ononto teka acharerwe aichengoge yakwa ngavana noto acharerwe aichengoge kinyere kukatola na atwinde. Akimudetera mantu na kwandika ntuba kwenu hereni na ugete ugu to bawe bamuchie muroina mtiwi mutonoina siyui nani na nani na uni ndandikire barwa nkiwo lakini kore ogwe ya muntu na maithene akayukia baraba ibake barakome abatumbo mwendia nondo atura akura wa. So she has to have people that she have complete trust with. Na ba yokerie na tekeretu isheria ba yokia uwa ba yokerie nonto oreze nene obuigweza wena bara oteste tokamenya come rain come shine they'll stand by you. So EU is not a big issue ata andika bara babugi ko avete andika na bonge abandika na njira etesa sawa. Kurukino gete senete kaya wetikiria kurutanga bana gete nibono abakendera na mapambano mwanka batigere haki yake kuonekana. It's finished. We Meru voters must go to court and demand MCAs give us space because they have refused to mediate. They rubbish Kawera's decision to have the bishops mediate. They nera ake ya kurega kukoroka tukaendelea na mapambano, lakini we talk of peaceful demonstrations which are allowed by our very rich 2010 constitution. So picketing and demonstrations will be the end of the day, but it should not injure anybody's life or anybody's property. We are law-abiding citizens, but we must, as a matter of necessity, push the issue of women because Kiripotera Meru TV kuma gishigo mbuge kya Bore no kambetaga ki Mutegi kabetikire muraithiri umwe kwa Meru TV tukoma kuthwa tukiuruka ninti ni chokere tunyendere kiti kuraja gakorombo tikithro kimagaruka mutamboni. Akariba Meru nagonto mwanya ona kinyage nba Nairobi tote kore lwibo
itokubokaribisha buinde mahaja disport Nkobo Meru ila ile Nkobo main stand next to Science supermarket directly opposite Family Bank. Disport Nkobo lounge enanto amare ruma hakonywera byakonyo byakuo tena mururu kinyakanini jayomba tole na inya kitchen era ena idobya mithemba yonde kuringana customer tokima idaga inyamo bukojwaku au toteko areja hejo nibuisemere tole na kinya VIP etone ntomba ko hostera kinya birthday party, baby shower, evening parties like wedding evening parties, ona kinya meeting ne anto hatheru na anto aega ibugo karibishwa bwebinde. Disport Nkobo Meru ere na kinya rooms jaku anto ako mama aega room inene hitanda binene to na kinya ndoje shamwanki neti ojeira siongo wende tinya na ara musijwaku ibugo karibishwa bwinde ma haja Nkobo Disport ara kinya friend ronde twethera turi na karaoke na every day of the week day and night turi na inya a resident super DJ. Karibuni bwinde ibwega. Kwa Nulu Electricals noona into bya stima bya mithemba yonde, low voltage, medium voltage, high voltage, extra high voltage. Bya mungana jwa stima jwa single phase kana 3 phase. Noona generator cia single phase kana 3 phase, motor cia single phase kana 3 phase, cables cia class kia grota, East African cables, Coast cables, ASL cables na inge inyingi. No kuonekia pipes, ta metro pipes, circular boxes, couplers na inge inyingi. Mata ya kirasi kiegrota LED, downlighters, full and half moon na inge inyingi. Kodrongi asta, switch enjira imwe, switch enjira ijiri, intermediate switch na inge inyingi. No kuonekia pumps cia roje, machine cia gukama, fridge, batteries, machine cia kura nguo, mariko cia kuruga, dispenser na intopinge bionde bira bitumaira stima. Aja neo kwa Nulu Electricals na ibugo karibisho bwinde. Tuko na vitu original za bei nafuu kwa kila customer. Kwa Nulu Electricals turiaja nuntu bwaku. Ano endete gwikira nguo kana kirato kitena muntu ungi o muntu wothe nendete kwa unique na njira ya mwanya na ndi fashionista turiaja gutigira no wikira bwega kiri mwikire jo muntu murume twina kirato mubuto joka kana jeans kana mubuto jonthe jiro kenda t-shirt shirts blazers magoti kobia na nguo cia ndene ikiri muntu muka twina irinda skirt na top mubuto blazers brana na nguo cionthe cia biatho mwanya mwanya na kinya cia kanisa ikiri kana gakuga kaije kana gakare twina iratu na nguo cionthe cia mithemba yonthe turiungire fashionista ara turi mutindo jokanga Gikirukuri Street opposite Absa Bank kana uturingire thimo gukurukira 0723 718 606 kinya Embu to KK building. Fashionista nguo original na maguri yako kuna mubuko waku. Negita ringi ria gukungwira monoka gita gaka ka thigongo cia Christmas na mwaka mweru riri negita riria anto bachokaira matorene gukungwira na anto bamuchie na chore bao amona bore tukathingatira mawatho jau kamati na ugendi barabarene riboti kumakirirwa ngirwa ngendo ukamati na mitaratara NTSA iliona ni anto biombe magana kenda na banana ne bakonaino na mitino ya barabara kuma mweri jua ire mwanka mweri jua 10 mwaka jo kinya mitino ikiongerekaga kiuria niri ndereba beto ne bakumenyero karia bwagendi bao kana kiabatani ngotorega torine nema mo batuja gendi bantu kugwantuko ni jagetomi na ne babatere kodojangariria bakogenda nacho mwanka matorene guchoke biure bi Meru TV, Meru Digital, Dhiri FM, bagwatanirite na Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Nitokoreterete kampeni cha usalama barabarani gukurukira kuringa kura kirisa ko yangariria wendete giotungata
ugiteri na uthingatiri bwa mawatho ja ukamati. Kampeni ithi imurekete agendi na atumiri ba barabara nikenda bakarari itho riria bagendete. Nande kiuria ni atiri baria bagendete gonto mwanya mwanya bari na umenyo bwa kujukia kanya kuringa kura kiri sako iria bakwenda. Neu kuringira sako ya kukura dionga kiri Facebook page yetu ya Meru TV Kenya. Ririkana kuambiria na rieto riaku na reo kuringa kura uri na sako iria ukuringira kura yaku. Nkoroki no uturingire thimo kana utume SMS gukurukira namba izi 0720 888 000 kana 0734 444 725. Uringi bwa kura ithi bukaingwa tariki 1 Januari mwaka 2023 na muchindi kwewa kewa tariki 2 Januari mwaka 2023. Ithagathage nande kwigika sako yaku. Machindano jari gukinyira gukurukira wonjorithia bwa Meru TV, Meru Digital, Thaa FM, Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Oh my, mwago. Ati sina hiki sina kili. Gakugwata ugeni okari muraithiria umwege wa Meru TV nikienda kwamba kuthurwa ngita na mbere na gukuwa Nteto uturachombite kuthurwa igito kinyirana twitite na mbere atongeria ba kaunti ya Meru na thirikari nene ne bakurwa kugita rira rirega riana ni ukenda korera atongeria babega na bari na urunguku kiri mugongo bu ni kuringana na Bishop Muthe wa KG ureo kuromba thiri na ukiribu nene ni ukuguna ana nkurukia sheri nabo ni bakurwa bakare na ana bao ni ukubonia mantu jamega na ureba bateri kwithurwa bagitora. Patrick Wastela na gututariria nkuruki uritwe kuthithia rera rirega ariana nikenda bakethira bena guntu ogwa gukenera ni uge bwa Bishop wa kanisa cia Kenya Assemblies of God Bishop Muthe. Mimi naitwa Bishop Moses Muthe, Kenya Assemblies of God. Viongozi pale popote wamewekwa pale na Mungu kuweka mazingira sawa, so that wakati viongozi wamefanya sehemu yao kunakuwa na amani, ndio nakuta watoto wawe wamepelekwa pale tuseme kama majira kama haya au wanafundishwa. Kukiwa na amani kunakuwa watoto wale ni wasikifu. Msingi unapowekwa vizuri, watoto hao wakue waende the next stage zao za maisha, ni high school wapi. Hata serikali inapoongea kuhusu wananchi bora, unakuta kwamba serikali haisubuki kama sasa vile tumesikia mambo ya shoot to kill. Ariti bubu oriria nabo waritani ba ana bakanisa ije bethirite bari na kanyaga kega kumagarana na bara baritanaga ni ugotigira bakubakenia manto mwanya mwanya betawa purite maingi nyume kwao ndo kuona au itwana twa KNG charia barabeta ko riunganaza gonto kwa makutano na tugikathaira muno kithomo kiegetu gya CBC twamenya ciari thaizi jukumura twinayo na kurerana betu ge Kristo na gutikanithia mitaratara thirikari, yani kithomo gya CBC ukayotagera aza twina na baba ingi na kuma tujira kuma rokere itutete twina activities nyingi za gucetha kuthambira rozene bamobetithia tugare na uni wakumenyera kuna cha talent ya mwana kama mwana okwari gwira ariko ora twizira kwe barato ona ibendete gwitithia ngare kwe babendete go swim na ukorokia ronto bobo tukothithia arimo betu ngugina ara mashinani.
ni bedrite bakiuria ciari ebetekagirie batekarejage mpedwe bonka woria betekagirie guitaga kinya kumagaria na kenda kinya bedra abagikenero turo kawakirite mbaya kumacharia kinyarira ciari to sherekea na unja tumenya mwana etu na batere sherekea na kona kila bangi bakona naga seda na bangi beseda ambita wandite ni gitara gikumbuturi kenanira na mwana orote na musiari kenanira na mwana uria utetaga inya kanisene umoni wega bakuja kanisene aretwe na atinde na bangi bamenyane asede agwererirwe otweka kitharimo uria komba kumenyera mwana uwo muntu ndio uwo tena musiari antoiga gwa bakwibetete ugakethera baba rero ndingwita akuma mutindo wajo wa kangangi guku ni gicigo mbunge kia Northiment ngikwinyiri Nteto rieto wani Patrick Wastela na tugitana mbere gavana wa Meru Kawira Mwangaza kumaratonya obisine ta gavana wa Meru mweri Joaina na mwaka juu rugendo rwawe rwa utongeria ruterekanite kinya ntuku imwe indi na tongene na mpinga kathomba kweberwa na nkuruki kumba kwithirwa akirega kuigikana kana kuiganwa na tongeria barea bangi wandiki wetu Nteto Frank Monene na ututariria nkuruki Ambera na kugwatana na rugono rwa mwanya duengire thura kionekane kanisa gavana Kawira Mwangaza wa muna mukuru wa Imwe baichu bakigwata kanisa ekathurikija bamabamba bamiunde mwingi no kaira tongere baronekanira bagicumira kuthura bakimumeneri ndo aiji ichiethura chingia DMK kyogora urorethirito akireta rwariro kwinga gavana Kawira tije ke Kawira inyengana ne kurwando aingana no kurwa MCAs no kurwa seneta kathuri no kurwa mporo abuli no kurwa na no ratonyire ndwene na CS mitheka lentule Kawira tatigirire arege no kaira ari nterechia gujikumeneria kanisa bagwatia meanki ndeuga nani ne untone mbije maandiko muntu kalita morogio gwetwa mbara mwa gutumwa ne mbaraki erete okarumane agererie gutumura kanywa kirumie ka kitharimo iwona bagekira ciarendi kana cia papo kana cia pinki na meankie kathiurungua bado itakuwa baraka kwa wenye haki. Nawe mbunge wa gicigo bunge ya Nteto Kiremanguchini na urore mutumiria kanisa gwetwara thero agichumiria gutetera kanisa njire ne utugaitithwa mheshimiwa gavana na ndiro na MCAs bawe natigane na tunisa manto tunisa itotigane atu kuri maromba jakinyaga kwatuika wowe ngo kuingira maromba na waingira kutenjire kurugurira were wa kundu mbenda ikupuria ko kwendo mbira gwere Sauro katendi murungu Sauro aturiri maguta ica mweri kabisa natuika kwa king of Israel lakini in despite of that favor kuri mo Sauro athuru murungu rakathithia akathiria agagi na ntule ya Amalekites na intobia bionthema agwita atuika akwambranded by power olirwa at the end of the day God was not happy murungu kama destroyed amona na bawe kwa una ndee matoja kanisa jatigana please nyawenda kwa destroy tigana kanisa na nyumene Kawira rethero akinja kironda kingi kira kiumira rwari rwigi mboe na Jumatano ndhiru rwari rurethwa rugichokwa kaire rwakwithira bakibeberia gavana Kawira Mwangaza gitine na MCA 67 bararinga kure kumwe beberia kire MCA 69 bairi batari ku gavana Meru onabo Bishop Kawira Mwangaza stand in peace with the Meru County Assembly. Thank you, honorable members. Na riu arenjerene cia senators jagutuika senators bakethora bagitirira kajirene gaka ka MCAs bara bengi bethoro bakiringa kure kumwe bebere gitene tangavano Meru riu ni munini wa mutumanto ithinkia ukethora kinyomu matangavano county Meru favor affection or ill will, so help me God. Kiraito ntomurungi na raritere ngui yawe Meru na twimwira Ngai na mutharime na ritaye na thiri na tutakuwa tukiombea mzee wetu kwa sababu ni mzee wa heshima kuu. Tutakuwa tukitembelea yeye. I also congratulate my predecessor
Mheshimiwa Nteto Titus wamefanya kazi kwa wakati wao. It's now our time to prove that Meru people wako na nafasi ingine and we are going to serve God's purposes. Kawera kumira u atethero agetikirika kaire kirima ukuja ABC kurirunga magitikiriko kana kiriko aja nthigurune kuma tauni nene Meru nkiripotera Meru TV Mbeto Frank Munene. Makero muraithiria umwege wa Meru TV tukinya muthiju wa Nteto chetu cha Meru TV Thaa Imwe ibogana ntobokwirwa uraithire tiri toka Mbeta Gloria Mwiriki ithirwa ina uraithiria bobo eka bo Meru TV.